ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯃꯣꯏꯕꯥ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ NSNIMꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯃꯣꯏꯕꯥ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Am-Istv ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ NSNIMꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯆꯣꯀꯤ ꯂꯣꯟꯁꯔ ꯊꯨꯏꯉꯥꯂꯦꯟ ꯃꯣꯏꯕꯥ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯃꯌꯨꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯁꯣꯝꯗꯥꯜꯗꯒꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯨꯡꯂꯕꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ Am-Istv ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯗꯦस्क एडिटर सोयोफी जिंखाइना फिल्डगी पिरक्पा पाउतम अमा Hojik aina lariba mafam se Senapati ki headquarter da Senapati Stadium da ngasi civic reception in honor of Honorable Atoki Lonser NSN GPRN Twingalen Muiva bu taramna okpagi thauram pangthokna ba mafam venue da leizare ngasi gi thauram pangthokna ba sem saduna mayam gi sem saduna leire lising gi Furup Kyadagi, Nagagi, Hill Area District Singdagi Lakadaba, delegates Mayamgi, Oknaba Mafamsu Sing Langduna Lere organizer Singna, Aduga Nahantang Kunitoy da Ukrulda Mahagi homecoming ceremony Pangtokram civic reception Gidamak, Senapati Sigi Stadium da venue Sida Mahagi, Okpa Mahaku honor Toba, Thoram Singasi Pangtokani have Simayam the Tanzania. थासिगे हौखिबा तांग तरागा माथोई थांजे नुमिता सवोंबुंग कम्युनिटी हॉल दा सेमगत सागत मरुप सवोंबुंग स्टूडेंट क्लब अमदी सवोंबुंग मैरापाइबी की ओइबा अपुनबा मिफम अमा पांगतोक्तुना तोंगान तोंगानबा वारेप क्या लौख्रे सेमगत सागत मरुप सवोंबुंग स्टूडेंट्स क्लब अमदी सवोंबुंग मैरापाइबी न कोनबा मफम सिंगदा मयाई काबा निसा हाइबदी यू नंबर 4 अमदी गुली न चिंगबा चाबा योनबा पुमथिंग चिंगबा खुंगंग असिना कोनबा मफम सिंगदा लेबिरिबा ऑफिस स्कूल कॉलेज अमदी अतोपा पब्लिक प्लेस सिंगदा मयाई काबा निसा चाबा थिंगनरबदी खुल्लमदी क्लबना मतिक चाबा चेराक पीबा खुंगंगसदा यू बेंडर योनबिरिबा इचले नाउ सिंगना इसा इसागे दुकान सिंग अदु थासिकी तांग कुंथ्रागा माथोई इराई निमिट फाउबगी मनुंगदा थोंग लोनबियु हाइरिबा मतमसी फाउबगी मनुंगदा बेंडर सिंग असि थोंग लोनदबा मदी मखाताना योनबा तारबदी मदुदा थोलकपा अफफता पुमनमक मसा मसाना पुजगदबनी हाइना सवोंबुंग अकोइबदा लेबा तोंगान तोंगान बलुप क्याना खुदेक पीरगा थादोरकपा चेरोल असना खंगलकले हौजिक पाउगी मरक्थना तेम ब्रेमतंग लोमिनसी होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभरनबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंगहलक्ते खुदिंगमक्सिबु ngakthokke हाइरबदी जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदी कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल
मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Breaking matungna mayambam khana taramno chari makhata pau pisari YK College Wangjingi Yankai Gahumdoi Suba Foundation Day gi thoram ngarang college asigi campus ta pangthokre YK College Wangjingi Principal Professor KS Jogindro na luchingduna leikhidroba college asigi founder Yangambam Kumar gi mitamda leikatuna ikai khunabaga loinana hawdokhiba thoram adida college asigi IQAC amadi Madeleine Eye Care Thobal amadi Kakching branch ani nakpusamna senduna free eye checkup amasu pangthokhi oza amadi mahiroi kyabu mit ki anaba sing bagi khudong chaba fanghanki Hazula silakpada maroi papau amukhana pizari NSNIM gi luchingba TS Muiva Senapati da miyam na harauk tam na okre Hazufau gi na di ICV na sandok chari papau matang solution jare meeting tabiri bapum na mapum khana khuruk jare